aba beginners nizere ko mumeze neza aho muri hose, n'abandi basanzwe bafite levels tugere tubazamuramo cyangwa se izo mufite mutaratangira kwiga online kuri WhatsApp zanyu, cyangwa se mutaraza kwiga ngo mbigishe amaso ku maso. Ntekereza ko aho muri mumeze neza, kandi nongere nkubwire ngo niba utiyumva neza humura, mfite ubuhamya bw'uko Imana ishobora gukora ikintu gikomeye uyu munsi. Uburyo warubabaye ukumva umunezero noneho, cyangwa amahoro mu mutima asesuye, kuko ikiganza cy'Imana kiracyariho, kiracyakora. Wowe wumva ushonje cyangwa se ufite uburwayi nk'ubwo nabwiraga bwa uncle yarwaye, bigatuma mpimba indirimbo nk'iyi ndakana gato, ahumura, Imana irahari kandi Imana yaje kubikora. Uncle ameze neza, urumva nari akana gato rero imyaka mfite, urumva rero Imana yamuhaye kurama. Imana ikugire neza rero. Aba beginners nizere ko muri hafi kugira ngo dukorane. Ubushize aba beginners nabahaye icyo bita improvisation za majeur. Twabonye do kijyana na fa, turangije turayuzuza tuyigira bare ndetse na solo. Ahangaho uvanamo indirimbo nyinshi, pa 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 pa, sibyo? Ubushize twarazibonye, turangije twongera twiga uburyo ushobora gucuranga, uburyo mu bitabo bagenda bagaragaza ibyo umuntu yabasha gukora kugira ngo akore icyo bita ritme muri amanota do, umanura uzamura, ba fa, sol, ba 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 ba, okay, za 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba. Okay, twarabibonye, tubona re na sol na ra, tubona mi, tubona la na si, mi la si, la ndetse na si, tubona fa, la dieuse ndetse na do, na la dieuse ndetse na do. Urabyibuka? Fa ndetse na la dièse ndetse na so na do, birarangiye. Okay, ndabinyuramo nk'umuntu wabigishije. N'ubundi tugera kuri so na do na re, urabyibuka? So ritegeka do ndetse na re, so ndetse na do, sibyo? Ndetse na re, gasubira muri so, turashoje. Okay, hanyuma twabonye la kikwana na re ndetse na mi, la ndetse na re na mi, turashoje. Okay, bayibonye. Hanyuma tubona si murayibuka? Okay, si ishaka gucuranga country music, muri si usamura kano gato kikagira hejuru cyane, kuko uyu muryo hejuru turawukenera. 1 ndetse na mi, fa dieu, do, si, mi, fa dieuse. Niyo manota bijyana, si, mi na fa dieuse, ariyo benshi bafata gutya cyangwa gutya. Okay, now twikomereze ubu rero bashuti banjye. Urabona ko amanota yose twakozemo ni amanota ya majeur, ariko nabuze amata y'amatera agahinda n'amanyagwa, nabwutera bakobwa
Okay, iyo ndirimbo benshi bayizi ko yitwa Lorette. Tugiye kureba rero uburyo ushobora gukora impamvu nyishuranze muri mineri nuko nshaka kugira ngo noneho dukore icyo bita minor chords. Minor what? Minor chords. Twakoze major what? Major chords. Ubu tugiye kora minor what? Minor chords. We go. Do twarabonye ko ari majeur cyangwa major, bayita C major. Ubu rero tugiye kureba C minor. C what? C minor. C minor turera gute? Urutoki uru rwa mbere nabiberetse rwegere gikumwe rufata kuri fret ya kangahe? Ya gatatu ku murya wa kangahe? Wa gatanu, sibyo? Noneho urutoki rwa kabiri nguru rugafata kuri fret ya kane ku murya wa kabiri, sibyo? Urutoki rwa gatatu rukazamuka rugafata kuri fret ya gatanu, sibyo? Kuri fret ya what? Ya gatanu nguru ku murya wa kangahe? Wa gatatu, wa kane, sorry. Kuri fret ya kangahe? Ya gatanu. Agahera ngaka urutoki rwa kane rugafata munsi n'ubundi kuri fret ya gatanu ariho ku murya wa gatatu. Ayibonye? Aha. Noneho urutoki rwa mbere twatangije hano ruhita rurambuka, ayibonye, rugahita rukandira hangaha hano mo hagati mo hano rugakanda umurya wa mbere hano. Ubwo ni gutya kandi rukanze n'urwa kangahe? N'urwa gatanu. Ubwo wakanda imirya yose rukaryamaho bye ku buryo n'uyo hasi rukandwa, sibyo? Ku buryo ucuranga uhere ku murya wa gatanu. Yeah. Iyo bayita do mineur cyangwa C minor. Dusubiremo, urutoki rwa mbere rukanze ku murya wa gatanu ndetse n'uwa mbere hano hasi muri uyu mwanya hano urutoki, sibyo? Ubwo urumva ruryamisha hose, ntago ari ngombwa ngo wibaze ngo ese zo gatatu zikanze ntacyo bitwaye ko n'ubundi wazikandiye hangaho, ubwo ni nkaho imiryango iba yarangije gupfata ya nta kibazo kuko bayikandiye hangaho imbere. Okay, umurya wa gatanu n'uwa mbere ubwo ni hano. Urutoki rwa kabiri nguru kuri fret ya kane ku murya wa kabiri. Urutoki rwa gatatu nguru, sibyo? Kuri fret ya kangahe? Ya gatanu ku murya wa kane. Urutoki rwa kane nguru kuri fret ya gatanu n'ubundi ku murya wa gatatu. Iyo bayita do mineur cyangwa C minor. Yeah, yeah, mama. Yambwira nanje. Okay, iyo bayita do mineur. Twagiye kura kuri le mineur. Le mineur cyangwa D minor. Urutoki rwa mbere rufata kuri fret ya mbere ku murya wa mbere. Urutoki rwa kabiri rugafata kuri fret ya kangahe? Ya kabiri ku murya wa gatatu. Okay, urutoki rwa gatatu ngurwo ruhita rufata kuri fret immediately ya gatatu ku murya wa kabiri, ugacuranga uhere ku murya wa kane. Yeah, mama nkunda ngwino tugende turangure voka mama shenge. Okay, wabibonye? So urabona yuko uhereye ku murya wa kane ucuranga umanura. Iyo bayita re mineur cyangwa C D what? D minor. D what? D minor. Twagiye kuri mi mineur cyangwa E what? E minor. Bisanzwe majeri ni iyi. Umusanzwe muyizi, urutoki rwa mbere ku murya wa gatatu kuri fret ya mbere, urutoki rwa kabiri nguru kuri fret ya kabiri ku murya wa gatanu, urutoki rwa gatatu nguru kuri fret ya kabiri n'ubundi ku murya wa kane, ugacuranga uhere ku murya wa gatandatu. Okay, iyo ni majeri ariko mineri yayo uvana urutoki rwa mbere gusa rwonyine tayarugira gutya. Wayibonye? Hasigara ebyiri zonyine gusa. Iyo ni minor. Urumva umurya ubitandukanya n'uyu wa gatatu wonyine. Majeri minor, major
minor, okay. Dushaka minor yayo, ubwo ni mi minor cyangwa E minor, sibyo? Okay, iyo ni E minor. Twagiye kuri fa rero, sibyo? Fa tumenyereye ngiyi igice, iyi ni majeri, ukuraho urutoki rw'akangahe rwa kabiri nguru, urukuraho, hanyuma urutoki rwa mbere rugakanda imirya ngahe 3, 1 2 3 kuri fret ya mbere. Iyi ni fa y'igice, akenshi bakunda kwiga muri solo, ariko hose irakora. Ugahera ku murya wa kane umanura, wayibonye. Noneho urabona ko iyi bitandukanye n'uwuhe murya wa gatatu, n'ubundi iyo ukandiye aha ni majeri, ariko wawurekura ni minor, kuko ukandiye kuri fret ya mbere ku rutoki rwa mbere, bayita minor. Fa noneho yuzuye cyangwa bare, urutoki twabonye rwa gatatu, noneho uraruzamura rukajya kuri fret n'ubundi ya gatatu ku murya wa gatanu, agahera kazana rwakanda rwari ruri, ubwo ni kuri fret ya gatatu n'ubundi ku murya wa kane, sibyo? Noneho iyo urangije uhita urunguru rwari rukanza ahangaha, uruzamura rukajya hejuru, ubwo rurakanda izi ko ari 3 rwari rukanze, ariko ruprofite no kuri uyu hejuru uhera wa gatandatu. Muri make urahuryamisha kugira ngo rukande ya mirya, sibyo? Nababwiye ko iyi system ari nziza, ariko ikunda ku imitsi y'ahangaha ikunda kunanirwa vuba, ku buryo indirimbo y'iminota nk'itanu 10 wicuranga wapfuye koko, birutwa no kuba wagumisha ahangaha urutoki imirya 3 ugahita uzana igikumwe cyawe. Haraho bigora, ariko urabizi kwiga ari kwiga, byaba byiza ubyimenyereje. Iyi position igikumwe kikakanda hano, hanyuma hagumya wakanda imirya 3, birashoboka. Position zose ukazigerageza kugira ngo mu gihe uzaba ugiye ku isoko ry'umurimo uzarobanure aho wumva ushaka, ariko nyine akubwira system, kuko imitsi yaha ibitabiremereye cyane kurenza hano. Iyo yari fa minor cyangwa F minor. G sol, iyi yari sol isanzwe ya majeri. Tugiye kureba sol ya minor cyangwa G minor. G minor yacu ni gute? Urutoki rwa mbere n'ubundi rukanda guhera kuri fret ya gatatu, ugakanda imirya yose, iyo yuhati yose, sibyo? Muri make solo tugiye gukanda igiye kumera nka ya fa twabonye ikandwa gutya. Reka ndeke kubivuga cyane, urebe fa kuno ikanze kuri fret ya mbere, ubu ni position imwe, n'ubundi urazamuka ugahera kuri fret ya gatatu, ugakanda ya position twabonye ya fa yawe, ikayibaye sol minor, sibyo? Cyangwa ibi. Muri make fa twabonye ko cyangwa ko urazamuka bisa ni position imwe, ariko ugahera kuri fret ya kangahe ya gatatu, sibyo? Iyi bayita G minor cyangwa sol minor. Twagiye kuri ra bisanzwe ni iyi ngo twayibonye, cyangwa se harabayikana gutya cyangwa se gutya, ariko nagiye mbasobanurira impamvu ikanwa gutya, kandi by'ubu ngubu narabiberetse impamvu zabyo byanyabyo. Ubu rero la minor iyo urutoki rwa mbere urujya kuri fret ya mbere ku murya wa kabiri, sibyo? Hanyuma urutoki rwa kabiri rukajya kuri fret ya kabiri ku murya wa kangahe wa kane, urutoki rwa gatatu rukajya kuri fret n'ubundi ya kabiri ku murya wa kangahe wa gatatu, ugacuranga umurya wawe uhereye ku wa gatanu umanura. Sibyo? Sibyo? Ngayibonye biraryoshe.
nizere ko biri kugaragara neza. Hanyuma iyo yari la mineur cyangwa E minor. Hanyuma tugiye kureba rero ngo C yacu n'ubundi ikandwa ite. Twabonye do kuntu ikandwa hano, sibyo? Do mineri n'ubundi ni kimwe, ni position zimwe, ariko ugahera kuri fret ya kangahe ya kabiri, kuko do mineri yihereye kuri fret ya gatatu, ariko C mineri ni kuri fret ya kabiri. Ni position zimwe, ngira ngo do mwayibonye. N'ubundi muraza gukora position ya do mineri, ariko kandi muri fret ya kangahe ya kabiri, sibyo? Iyo bayita C mineur, sibyo? Ubwo rero nizere ko icyiciro cyangwa se isomo rya kane rijyanye no kumenya amamineri ngira ngo rirangiye. Urabona ko twabonye do mineur, re mineur, sibyo? Do mineur twayibonye, re mineur, mi mineur, fa mineur cyangwa sol mineur, nako ari position zimwe, la mineur na si mineur. Twayibonye nayo ko ari nka do n'ubundi mineur ariko muri fret ya kabiri. Okay, Imana bagire neza. Ubu rya isomo rya kane. Isomo rya gatanu rero nabwo nzaza mbatwikira mbereka uburyo ushobora kuvanga amanota cyangwa se iyo ndirimbo tuzaba tuyikora. Mube hafi mukurikirane neza uburyo amanota y'amajeri ushobora kuyavanga n'amamineri, ibintu bikagenda neza, bikaba bra. Imana mw'ijuru yindi dukunda ibaha umugisha, ikomeze kubitaho, kandi nshimira abanyeshuri bakomeje kwiga mu buryo bwiza bushimishije. Niba ubonye iyi video bwa mbere na mbere, subscribe n'ubufasha bukomeye kuri twebwe. Ibintu bizagenda neza, maze ujye ufata gitari yawe, uko ubonye video ufate gitari yawe ngufashe. Birashoboka ko iki gihe ari igihe cyawe cyo kugira ngo winjire muri music ejo hazaza. Imana ishobora gukoresha ibintu bikomeye cyane muri music, kandi natwe turifuza ko ejo hazaza dutegura abanyeshuri, dutegura abarimu, dutegura abantu bazabacuranga mu buryo bwagutse. Imana ikabafasha mugakora ibintu byagutse cyane aho tutageze, mukahagera, kugira ngo iby'Imana yaduhaye tukomeze tubyagurire mu bantu, cyane ko music ari medicine. Nakagaruka.